kum kandak ban kan mau buram yaki pulit ki bala kelan yap no na kamata menjada yaki pajba bal kam juru ya kejela ka office jeng Superintendent of Police West Castle District balu komandan jeng ka 4th Battalion Port Sopian mantaga sengi ka arpo terik urisap raja arpulai ke la pelong ya kejelang ban kan mau buram yaki angot ki pulit na Port West Castle District ki bala kelan yap akabeda yaki pajba bal kam juru kebeda nam takari ba kajai benriu ka jingilang ka banengkang kelarang apa ka office jeng Superintendent of Police West Castle District upon Longston berkom juru la pelong ya ka jalang apa Sopian ka badika headquarter jeng ka 4th Battalion. Kani ka jingkan mau puram yaki pulit le adalang ruk ikena school jangka KGP San Higher Secondary School Longston anta ikena school jangka Reverend JJM Nichols Roy bat kam juru ki bahi ngi basam ki nang song bat kam juru ki nang song ni ki than Longston le adalang ru USP jangka West Castle District u Brigam D Marak bat kam juru u Komandan jangka 4th Battalion Port Sopian u ba lakados im kini ka jing rakhi po Longston kalang bat kan mau buram ru yaki angot ki pulit na Port West Castle District Namsam Armarak balaklan yap apa Dobu East Castle District akan life tarik amana biswa ajar katwai ka jingi kon persya kiru yele persya makam juru ya Rahul Marak balaklan yap apa Tebongra apa West Carhill District makam juru makan mau buram yaki shispa arpnyongot ki pulit jokam mekhlea ki bala IT la jonga jing em nakam ta banja da yaki pajba bat menjuru nakam ta kejalahi barakawai